Mwongeye kwirirwa inshuti mudahwema gukurikira inkuru dutangaza kuri YouTube channel Kirehe TV Show, aho muherereye hose abari mu ntara y'Amajyaruguru, mu Majyepfo, Iburasirazuba, Iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Turizera ko namwe mumeze neza. Uyu ni wa mwanya tuba tubagezaho inkuru ziba azigiye zitandukanye ariko kandi zifitiye abanyarwanda akamaro, inkuru zihutirwa. Muri aka kanya inkuru imaze iminota mike igiye hanze nuko abantu 61 bamaze gufatwa, bakaba abungubu bari mu maboko atari ayabo. Ubu abantu 61 bafunzwe bakekwaho kwenga inzoga azitujuje ubuziranenge. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitseri yavuze ko abantu 61 barimo n'abanyenganda bamaze gufungwa bakurikiranyweho kwenga no gukwirakwiza ibinyobwa bitujuje ubuziranenge, aho bamwe bakoraga ibinyuranyije n'ibyo baherewe uburenganzira. Ibi yabigarutseho kuwa 4 Kanama 2026 mu kiganiro yagiranye na RBA cyagarutse ku kurwanya ibinyobwa bitujuje ubuziranenge mu gihugu. Dr Murangira Bitseri yavuze ko mu iperereza bamaze iminsi bakora rijyanye n'abakora ibinyobwa bitujuje ubuziranenge ryasize abarenga 61 bafunzwe mu gihe abandi bagishakishwa. Aho yabigarutseho agira ati iperereza rirakomeje, abashobora kwiyongera kuko ni urugamba twatangiye rwo kurwanya ibi bintu, ntabwo turi buhagarare kuko bizakomeza kugeza igihe ibifitiye akamaro abanyarwanda ari byo bigomba guhabwa umwanya muri iki gihugu. Muri ibi byaha abakurikiranyweho bashinjwa harimo icyo guha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa gushegesha ubuzima bwe, gihanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 2 ndetse n'3, ariko kandi hagatanga n'ihazabu iri kuva ku mafaranga 300 kugera ku bihumbi 500 by'u Rwanda. Iyo ikinyobwa cyatanzwe giteye indwara idakira, igifungo kirazamuka kikagera kuva ku myaka 20 kugera kuri imyaka 25 n'ihazabu y'ibihumbi 500 kugera kuri miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Dr Murangira yavuze ko mu bafashwe harimo abakoze ibyaha bifitanye isano no guhimba inyandiko, aho yabigarutseho agira ati hari abagiye bafatwa bavuga ko bafite icyemezo cy'ubuziranenge cyangwa bagahimba kashe y'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, mbega harimo amanyanga amenshi. Uhamijwe icyaha cyo guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kandi kitarenze imyaka 7 n'ihazabu iri munsi ya miliyoni 3 ariko kandi itanarenze miliyoni 5 y'amafaranga y'u Rwanda. Mu bandi bafashwe harimo abigomekaga ku buyobozi ndetse n'abanyerezaga imisoro. Iyo uhamijwe n'urukiko icyaha cyo kwigomeka ku buyobozi uhabwa igifungo kiri hagati y'amezi 6 kugeza ku mwaka, mu gihe uhamijwe icyo kunyereza umusoro mu gihe uhamijwe n'icyaha cyo kunyereza imisoro we ahabwa igifungo kiri hagati y'imyaka 2 ndetse n'5. Anshuti abavandimwe mwahisemo kujya mukurikira inkuru zo kuri Kirehe TV Show, ni naha kandi dusoreje inkuru yacu, tubararikira gukomeza gukurikira inkuru tubagezaho. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, mukomeze kugira amahoro y'Imana.